أحبابي في الله، وي أحباب وي أحباب، لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنيها ويفنيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمئها، وبلغة من قوام العيش تكفيها، ائمن لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. أحبابي في الله، جرتني ججباتني فياك أبدني آفيان جاء رمضاناتس قوتو صومنتنغا الحمد لله وثم الحمد لله، قويا جهفاتس صومنتني جرتن الحمد لله، رب إسن الرهاك إبل يا دا مرادك إسن إسني فاقوت. السلام عليكم إسني جتشوف دفنبو، رب ما تجير جنة دفنبو، ولا لو تنافي اللبو وأسافر ولا لون أمان تنجي. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. هنقدني جرو دنيا تناف دوتي نتي في جرو تنما هو دبم سيستي، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها. نمني يادني إسا كايون إسا horuma qofa walitti qabuu taate, fedhu haraam haa ta'u, fedhu haa hatu, fedhu qoocii haa godhu, tanuma yaadni isaa inni. Guyyaa tokko wuliidha funyaan qurquriin gallakkisee addunyaa tana deemuuf ta'a je. Funyaan qurquru obboleeyyan kiyya keessa islaamaa, funyaan qurquriin lakkisee deemuuf ta'a. ومن يكن همه الدنيا ليجمعها، فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمئها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. جرون لبون تون هنكوفتو جيبر، لا تشبع النفس من دنيا تجمئها، جرود دنياتنا هوري ولتك أبتشرا هنكوفتو، وبلغة من قوام العيش يكفيها. قرو لك إمسا تكاتو توتو إسيفغايا، وانو متكو تكا إسيفغايا. ائمن لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. ائمن لدار البقاء، أتي هجدو دلقدو لدار البقاء، غندا حفنسا سنيف، غندا آخراكا حفنسا سنيف ايتامي. سنان خلود بلا موت يو ور جنتا تاتي، إسني في ماتي تسنو ربي ور جنتا سناقول. سنان خلود بلا موت، زل عالم جرات دوتين جرت يو ور إبدات هاتفو والإياذ بالله. يو نمني ربي تهن أمني سنيس خلود بلا موت. الجار أحمد والرحمن باني هاجي. أولان إنيو نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنجنريو إنيو من سنجاري الرحمن جل جلاله أبوليانكي، الرحمن تجاري. asitti akkamitti dinqisiifanna amman tana burju khalifa fooq intaan akkasi ta New York san akkasi ta Japan jirtu akkasi achi hoo yaa obboleeso ta achi hoo wayma naaboo billahi alayk. bulukeeti tokko bulukeeta dahabaati, bulukeeti tokko bulukeeta birriiti. malaaqaan irratti lassalamu birrirraahi obboleeso. huural aynii namuutu lama arkattan jeeban rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. maaltu siyaabe moo abuu naman gammachiisu maaltu siyaafe nama akka keetii qananaa jira. alhamdulillah wathumma alhamdulillah, rabbiin islaama nu godhee nu uumuu isaatiif tana rabbiin nurraa hin fudhatin, khaatimaa teenyallee rabbi nu haa tolchu. alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، رمزاء آمان وعنوان السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كي إسلام كمتنا فجرتن ور سلامتا ننجت نزغا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إسن شفاتو إسنين جالت دورة تنيس آنيس ربي جتش أكسمتين إسن جالت والله الذي لا إله غيره جالالان إسنيك أبو نيوال لسان سنجا أبران والله حرام من إيغتين حبيب إساني متدي لغان إسنين جا شوفا كيسان جالالتين أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبو غوية غوية تدبلت غوية غوية جالالتين إسنيف قبو وما تك إسنين رامفد وان تك ولا شيء مالك كيساني ولا فيديو شير ولا ديس ولا دات فيديو فأنا شير قولي تكاتو أنن نجيزواني شير ناقود أسنجو أور dhiyootan linkii qofa lubbuu teessaniif dhaggeeffadhaa eegasii obboleeyyan keessaniif dhiyootan eegale malee ta'an aan viidiyoo tiyya sheer godhi marreen joo obboleeso abbaan oofu ol jira jalla jalaalo isiniif dabalteen sin jaalawwan kiyya ka islaama rabbii yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu hajaa teessan tafacaate rabbii walitti isiniif haa qabu addunyaa fi aakhiratu rabbii isin haa milkeessu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin rabbii isiniif haa kennu hamtuu rabbiin isinirraa haa qabu hamtuu rabbi isinirraa haa qabu khayrii cufaatu rabbiin walitti isiniif haa qabu rizqii isaa halaal balloo rabbi isinitti haa cabsu yoo rizqiin teessan ol jiraatte rabbi isiniif haa buusu yoo gad jiraatte isiniif haa baasu yoo fagoo jiraatte isinitti haa dhiyeessu yoo isinit dhiyeesse isin haa nyaachisu yoo isin nyaachise gaarii turtuu barakaa keessa isiniif haa kaayu dhukkubsataa keessa rabbi isiniif haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbi isaan haa fayyisu yoo haakema jiraatan mana isaanitti deebisee rabbi nu haa gammachiisu obboleeyyan keenya biyya adda addatti warra hidhame rabbiin hidharraa baasee rabbi nu haa gammachiisu keessaa warra suudii saniin hangafee rabbiin isaan baasee rabbiin nu haa gammachiisu mana hidhaa sanirraa rabbii isaan haa baasu ka hidhame cufaatu rabbii haa baasu ka qullaa deemu rabbii haa uffisu ka beele rabbii haa nyaachisu ka dheebuu jiru rabbii dheebuu haa baasu hajjii warra godhuu fadhu rabbiin hajjii nu cufaatu rabbii nu haa geessu obboleeyyan keenya warra hajjii dhaqu rabbii nu haa godhu rabbiin hajjii nu haa geessu aboo warra hajjii godhu rabbii nu haa godhu isaatu tuutuun nama geessaami innummaan nu haa geessu rizqii isaa halaal balloo rabbii nutti cabsee hajjii warra godhu rabbii nu haa godhu obboleeyyan kiyya ka islaama warra hin fuune rabbii isin haa fuusisu shamara hin heerumne rabbii isin haa heerumsiisu warra fuudhee ilmaan hin qabaanne ammoo rabbiin ilmaan saaliya isiniif haa kennu warra ilmaan isinii kanne ammoo ilmaan keessa rabbii isiniif haa qajeelchu akkas jechaati obboleeyyan kiyya ka islaama ji'a ramadaanaa kuchiistan guyyaa jahan shuwwaalaatis arraan tana fixattanii jirtan garuu ji'a ramadaanaatiitu bahe malee guyyaa jahan shuwwaalaatis gaa namni garii wal cinaa sommana gaa as amma dirree dawaa irra hedduun namaa obboleeyyan kiyya waluma jala sommana arraan tana fixate jechuu namni akkasis sommane alhamdulillah wa thumma alhamdulillah rabbiin isin cufarraa'uu dalagaa teessan gaarii mara isinirraa haa qeebalu garuu ji'a ramadaanaatiitu deema malee jaalawwan kiyya ka islaamaa dalagaan gaariin waa hin deemtu sommanni isniina kamisa 13 14 15 sanis numa jira jaalawwan kiyya ka islaamaa nama sadaqachuun sanis numa jirti warra tana cufaatu arkatu rabbi nu haa laaffisu asiin ammaan tana gaa taba jirtuutu jira jaalawwan kiyya ka islaamaa garii ammoo kute garii ganamaanin deema warra je'u jira iida shuwwaalaati jettanii yaa ummata nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam bakka isinii malleen dhaabbatina bakkuma isinii maltu dhaabbadha namuutuu bakka qabaamisa dipaartimentii qabaa bara dipaartimentuma teessan qabadhu jaalakoo dipaartimentiin ta'e achi dhayxee shamara walii walitti laaqamtee fitnaadhaaf labbaan galin dipaartimentiin ta'e eessa san beeki lakkoofsa kee beeki san jabeessadhu obboleeso akkanaan jee masgiida keenyattis gaaf tokko akkanaan jee obboleeyyan kiyya yoo milkaa'uu feetan gorsa jaalalaatiin isinii dhaama lubbuu teessan dura lubbuu tiyyaaf hin dhaama lakkoofsa keessan beekaa eessatti jabaadhaati san jabeessadhu fitnaadhaaf labbaa hin galinaa jaalawwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan dura yaa hakiimassan fitnaadhaaf labbaa hin galin fitnaa dhokottee fita mul'atte irraahu rabbiin najaanu haa baasu rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama والحديث متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أني إيغا كوتي جئبر إيغان أندو إبودة جتشوسات صلى الله عليه وآله وسلم إرهمتو فتنا أكا دورات إيرافين إسنجي إيرميك أدارا وني نقود إبادة ربي كيستي أكا رنشي چونو وني نقود مالي نبيتني دورات نقود أبوليسو دينغد قبا خطبا قدو جرو shamara jala deemee daaraa meeqaa tutte meeqaa daaraa ta'e dheengadda hunnoo koofiyyaa uffatee kofoon isaa mura mudawwara uffatee waagaa mudawwara uffachuun islaama naman gootu obboleessoo
garuu gaa huccuu adii uffachuun bareedduudha. Mudawwaraas yoo mudawwaratti adii uffatte akka rasuulli sallallahu alaihi wa sallam jee guyyaa iidaa yoo ta'e gosa feete uffadhu haaree uffadhu jee sunnaan sani sallallahu alaihi wa sallam. Guyyaa jum'ataa ammoo huccuu adii uffadhu jee mudawwara adii qabda adii uffadhu maxoo adii qabda adii uffadhu carqii khaxarii ammaan tana adii qabda akkas sunna hattaa shamarrilleen adii shiita uffattee akkasitti hijaaba isiitiin eedee adiin uffatan gaa asitti dirree dawaa faa waan uffatan silaa isii sanfaa uffatanii deemudha sunnaa guuttii jirta ta guyyaa jum'ataa. Shamaraan isiniif dhiisee jee fitnaa labbaa akka hin galle obboleeyyan kiyya ka islaamaa fitnaan ammaan tana faa guuttee jirte obboleesso dardara meeqa aboo gara sooshaal miidiyaa kana karuma fadheen beekamuu fadha karuma fadheen beekamtii saniidhaaf hin qophooyne bar waan meeqa nama kafalchiistii quban qabu inni miskiina akkunuma beekamuu fadha. Garii baaxiliin beekama walleenii beekama fasaadaan beekama tiktook irra bahee waan hin jirre godha shamara waan hin jirre wallisuu fasaada arraba waan akkana haasawu saniin beekamuu fadha. Kaan ammoo diinaanis ni jirti calje'iituma da'awaa ta'e godhe kan nama beekamsiisu rabbi garuu fitnaaf labbaa hin garin yeroo beekamte bar fitnaa adda addaati jira bar tahistiin baanu tun xiqqoo irra xiqqoo isiiti arraan tana waa sadii isinii vaayimu an obboleeyyan kiyya islaamaa akkunumattiin tasatti isinitti dhufe warabbil kaaba arraan tan sadii isinii vaayimu waa sadeen tana jalaa warra najaabee rabbinu haa godhu fitnaan guddoon ta duburaati. Akana histii na hasadanii marree yookaanuu masgiida ati itti jirtu kaanis bakkuma jiru raaga ani dirreen jira kaan arsii jira kaan harmaayaa jira kaan awwadaa jira laala tuni histiin bakkuma feete yoo si tuute tun laaftu uumaati miti tanaaf jettee qalbiin sin cabin hirrifatin tanaa miti fitnaa hamtuu jira fitnaa sanirra duburaa jira odoo jaartii qabduutiti nadarrabi siin jette kamtu sii malaadeero arra dhuguma san waliin baqeessinaa bar. Abbaan aaree sumaa takkan fidu huccuu ta'e keessaan baatu yoo dubri as keessa jiraattee shamarranis yoo aartees uumaa takkan fiddu hakiima san uumaa takkan gootaniin siin jaabar yoo jibbitee aarte bulook isa godhuudha yoo aarte footoo isaa ol darbitee qalama diimaa irra dirbu yookaanuu angiriisan ol darbita malee maal na godhuu dandeessa wallaa shay wallaa haagaan siin jaabar. Dubraa si dhufa jaartii qabda ta lammadaa na godhadhu yoo siin jette maal jettan? Maal jettan? Kophaa baafattee jira jettani? Wallaallatu gootee fuuta. Fuudhii rabbiin si jira aboo maal sodaatta? Yoo hin fuunes ati da'awaa keessa jiru siif dhufti. Biyya Arabarraa sii dhufti. Awustiraaliyaarraa sii dhufti. Ameerikarraa sii dhufti. Maal goota ati obboleessoo? Teessee janjanaadhaan daaraa gooteenii salaata subii dhabuu feeta. Wallaa gootaadha jeyna. Intala dubrittii san jaalattee miti. Sin jaaladha. Si fuudhuun fadhaa je'in haasawatti hin dheeressin hoggumee ka haasawatti iyya keessa itti hin dheeressin si fuudhuun fadha intaala amra eenyuun dubbisuu qabu abbaa qabdi abbaa isii abbaan qabu waliyyul amri san dubbisu teeti yoo rabbiin je'e teeti siifi qooda dhume maaltu fide karaa walit dheeressu janjanaa wal gootee salaata subiitirraa haftee fuulli kee kasala gurraachamaa if goota obboleessoo maaf ifit dheeressita fuudhuu feeta fuudhi ni qabdaa maallaqaa miti bar irra hedduun namaa maallaqa yoo silaa maallaqa taate tiyya yoon siime tasaa haasawoo jettee akkuma mataa qalqii masaakinan ta'iniiti hakiima san fuudhuun qabu callaa miti wallaahi san booda funyaan qurquri dhufti callaan. Keessaa'uu ammas yeroo rabbiin ilmuu isinii kanne riskii kophaa isaaniituma fidattee dhufti. Riskii kophaasi mucaa lammadaa yookaan ammas rabbiin waan inni nuu kanne cufaatu ni qeeballa. Sansii kana sanis riqii isaa kophaa qabatee dhufa. Fuudhiin sodaatini maal sodaatta? Jaartii lammadaa feete fuudhiin siin jaabaran unnoo siin hin jaa fuudhii janjana maati sawwiish ammaan tana unnoo halqii akka agartu saaxil nama baasan obboleessoo hay akkamtu sii malaga maali sodaan yaman mafraat hay rabbii si hayyame fuudhi lamaan fuudha sadiin fuudha afur fuudha je yoo wal qixxeessuu dadhabdi ammoo takkichuma teetitti hafiga isuma san wajji jaalala bareedduu dabarse obboleessoo ijan babaasin wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru ehengadda
obboleeyyan kiyya warraan akka gaariitti jaaladhu tokko kombolcharraa tasuma wal agarreetitti rabbiin anaa fi isiniifuu ikhlaasa ittibaa sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu sommana shawwaalaatti jira aboo kottaa arraan tana mana kiyyatti furtanii hin jiruun jeen bakka biraa maarree isin hin dhagayu kottaa achi keessaa maal naan ja'an ni beetanii jaalawwan kiyya ka islaamaa nama cufaatu ni beeka beekiyya hawaasni likkii wal beekaami nama gorsuus ni beekan ammaan tana ammasgiidi kiyya waan hin antee likkiin na beeka ani haasida haasawutti hin jiru warra aslii fi faslii kee beeku jira haadhaa fi abbaa kee maalummaa kee warra beekutu jira dhugaadhaan jechuudha mutakabbira yoo taate mutakabbira sinja yoo ati waan tana hin qabaanne hin qabdu warra sinja warra dhugaati jiraami awoo ustaadii maal dadhabne ni beetaaje warra as dura dhaabbatee rabbi sodaadhaan hunjee yeroo gabbahan ammoo bakka hin jirre dhaabbatan ustaadoota akkasiiti hifanneen hanjee tokko masgiida dhaabbatee yaa rabbi awoo rabbi haa sodan ittaqullah yaa ayyuhannaas akkana jaa yeroo gabbahe ammoo bakka inni dhaabbachuu hin qabne ustaadummaa isaatiin bakka dhaabbachuu qabdu jira bakka dhaabbachuu qabdutu jira bakka si fakkaattu jiraami ijji teetes gaa hin facaastu gaa shamara cofarrattuu ijjatee hin dhibdu gaa obboleeso feetu jaartii qabaadhu feetu jaartiin qabaatin hin laaltu gaa obboleeso maal irraa laalta rabbi sodaadhaa oduu jettuu deemtee laalta nama akkanaa dadhabnee jee saaxiil nama baasa rabbiin ana ka haasawus isin as keessaayis warra na dhaggeeffatan jaalawwan kiyya ka islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gabarran isaa fuulduratti addunyaa fi akhirattu rabbi nun qaceelchin nun qaanyisin gabarran isaa duratti rabbi nun qaanyisini allahumma laa tafdahna bayna ibaadika laa fi dunyaa walaa fi alaakhira allahumma asturna bisitrika aljamiil fi dunyaa wa fi alaakhira waan akka fitnaa shamaraa hin jirtu obboleeyyan kiyya ka islaamaa rabbiin jalla jalaalu rabbi zinaa hin hojjatinaa hin jenne bar qur'aana keessatti walaa taqrabu zinaa zinatti hin dhihaatinaa je hin dhihaatin muush hin godhinii miti tanaatu tuutu gama dinniinaatirraa tanaatu jabdu hin godhinii miti bar hin dhihaatinii maali imaam shawqii rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yoo ibsu bar maal je ijaan laalu dura sanumaa bar fanadratun ijaan wal dhoyta eegasi fabtisaamatun waliifi sayxaga eeganaa oo jaalowwan kee islaamaa maal goota fasalaamu salaam waliin jettaga keef waliin jettaami haayi waliin jetta eeganaa hoo fakalaamu waliin dubbatta akkam isa fayyaadha nagee qabdaa jirtaa maarree maal qaraata isaati qaraatiin ati qaraatu hoo maarree yoo kana taates chaatiinis akkasuma waliin jettaga eeganaa san booda maal goota famoo idun qaaxaroo walaa agarrugaa hoggumee qawoliin haasawneemi eegasii faliqaa'uji waanuma jahantana wal iyaadu billah wal agarraan daaraa taafni dhume maali ittiin dhihaatinii adeero ittiin dhihaatin lubbuu tee dura lubbuu tiyyaaf ittiin dhihaatin daaraa si gooti onnee qabda akkaan siin jee fuudhi mana kiraa viillaa marree miti obboleeso waan dandeessun fuudhi dubra iimaana qabdu saalihaa tarabbi beetu akhlaaqa haadhaa fi abbaa isii yoo beetefa khaxarii iimaana qabaannaan haala gaarii qabaannaan nama waan arkate waan san amanfatu taanaan tana ta fuudhan ijaalo fuudhiin lubbuun teeta lammadaa si beete fuudhiin siin jechuu jira bar abbaan aare haa aaru maal wali qabna obboleeso maal wali qabna istaatiksii yoo laalte bar ammaan tana ani ustaadaan akka gaariitti dinqisiifadhu eenyu ni beeyta waan agarreen wallaahu hasiibu walaa nuzakkii alallaahi ahada ustaad anas mahammad idris hafidhahullah wara'aa gurbaan san gootaadha da'awaas wal agarree jirra wajjinis yaada wal jijjiirree jira kallattiidhaan nama baase bar kudhan yoo fuudhan jeeme akkana jee bar dubrini hafaaji innaa waadha bar shari'aan islaamaa limitation xiqqeestee meeqa goote 4 fuudhaa jette fuudhiin sin jaabaran maal sodaattaman sodaatini garii dubura keenyarraa wanni nama gaddisiisu maali ni beetanii jaalowwan kiyya ka islaamaa takka dhageenye bar jaarsi kiyya jaartii lammadaa narratti fuudhurra yoo zinaan hojjadheen filadhaa jette wal iyaadu billah tun wallaahi akka fadiilati sheekh Muhammad Hassaan ji'een matta'ahu Allahu bisihati wal aafiya khabiifatuni wallaahi wallaaltuudha humaa takkan beeytu tun jaahilun laa ta'arifu kuwaan ambuu alif ni dhaabbataa ni ciisaa ta hin beeyne
shamarri muslimaa akkanan jettu jaartii lammadaa fuudhuun bar jaalowwan kiyya ka islaamaa dubri fadhe jaartiin feete hin qeebaltu na'am dhugaa jirtu hin qeebaltu abadan hin qeebaltu nin beeka san nin beeka hin qeebaltu na'am garuu fitnaa oduu jirtuu moo fitnaa moo bar doktoroonni maal nun ja'an doktoroonni ijoollee xixiqqoo obboleeyyan kiyya ka islaamaa ijoolleen guyyaa dhalatteerra amma mucattii xiqqaa fi muciyyoo eenyutu dura du'aa jennaanini dhukkuba baadhachuu hin danda'an amma ijoolleen xiqqoon ta dhiiraa dhukkuba baadhachuu hin dandeessu warri dura du'u ijoollee xiqqoo dhiiraati sigaaraa dhalaa fi dhiira eenyutu irra dhuga dhiiraatu irra dhuga wanti san nama ajjeesti ka sigaaraa hin barre rabbis hin barsiisin ka bare sitti haa ajeessu bakka sigaaraa san rabbi shuwaa kasi haa buusu haya lola eenyu deema dhalaa moo dhiiraa deema achittis ka du'u eenyu unnuga jarri ida'atuma dhufan heddummachaa dhufan biyya ameerikaa istaatiksii niiyoork qofa yoo fuune obboleeyyan kiyya dhiira fuudhuututu jira jaalowwan kiyya ka islaamaa yoo ameerikaa guuturraa laalte miliyoona 25.8 miliyoona 25.8 dhalaa namni isaan fuudhu hin jiru maaliif warra dhalatti hin hajamne kanneen aya kanneen cofa eenyutu fuudhan eenyuun fuudhan biyya ameerikaa rakkoon hin jirtu awurooppaa asuu amma faashina taate rakkoon hin jirtu gurbaan takka intaloo takka odoo hin fiinu dura noormaal avareejiin isaa shamara 8 wajji rafee jira dinni islaamaa tana nu barsiisamoo safuu nu bar aboo nuti oromoodhaa bara safuu qabnaa jaalowwan kiyya ani takka ija kiyyaa fi gurra kiyyaanin dhagee maqaa isaatiillee dha'u guugil guutanii lekka isa bartaniillee fadhu shamara 2,000 wajjinin rafaa je warra ingiliis rafee 2,000 billaahi aleek kanaatu tuutu alla islaamni lamarraa ol 3-4 namaa hayyama jee arrabsa obboleessoo ati waan gooteen agartu 2,000 wajjinin rafee je ani ummata beekamaa waa'ee isaanii na gaafadhu siifin hima jaalowwan kiyya ka islaamaa labbaan galina shamaraaf labbaan galin tajaalatte fuudhiin na jaalatte si jaaladhe mukam fuudhiin ta imaana qabdu akhlaaqa ta atilleen obboleetii tiyya ta islaamaa rabbi jaarsa saaliyaa isin yaa baasu silaa feesbuuk irraa ni dhabamtan boo aboo jaarsa saaliyaa keessaawuu warra biyya arabaa jirtan wallaahi dasii ija keessanii ka isin hin hiraarsine horii keessan ka isin duraa hin fixne maqaa kijibaatiin dhufee ka isin hin baasne footoo ta'e cufaatu qabee sooshaal miidiyaa irratti hin baasne jaarsa saaliyaa rabbi sodaatu rabbi isiniif haa kennu isinis akka hiriyoota keessanitti dhalaati dhungadha wallaahi gorsi kun gorsa jaalalaan guutamteen isinin jaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa taan ammoo arraa asumatti haadhaaf aboo hakaan arra dagaala godhen jeen wallaahi isinii yaadeetii cal jechuun san laaftu nin danda'a cal maaltu naan ga'e jechuun san garuu namni daa'iin tokko maaltu naan ga'e hin jooga dhugaa hawaasa isaa jaalatuuf furmaata ta'uu qaba an akkaan isinin jee furmaataan ta'uu fadha sani talammadaa tamini beektaa fitnaan akkunuma beekamuu fadhaa bar fitnaa maallaqaati yaa Allah way fitnaa maallaqaati rasuulli sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam kama fi الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح رحمة الله عليه رحمة واسعة لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال جيبر توتا شفاف أمة شفاف مكرات جرا مكر أمة كيا هوري داجي مسي مالك أجرين دالا أبوليسو يورو جتا فلوس gurush sanii jee mukorri yeroo beekamte callaa si dhufa bar way callaa si dhufa akkam goota obboleeso akkam goota lubbuu teetiif daaraa goota yaa waraabeessa koomitee jetteetiti maallaqa nyaatta imaama masgiidaati jettee maallaqa nyaatta koomitee ta'uudhaaf callaaf jettee taata haaya biyya arabarraa shamaraa callaa sitti erga akkam jette haadhaa fi abbaa kiyyatti numaan ergaa maallaqa ittumaan ergaa numa nyaatanii yaa ustaadii ani atiin si filadhe sirrattiin ergaa jettee callaa sitti ergite akkam goota boo anuu na tuyxee bar fitnaan tun obboleetiin tiyya takka naan jettee hunnu saraahan hima rabbiin fatanaa tana anaaf isinuu nu haa dabarsu jaalowwan kiyya ka islaamaa baankii raammisnaa bitii akkana siin jette aya zimmi ciccirraa goota sagaraa namaa obboleetii teeta dhiixe ni garraamii footoo unnuuti ciistee dhadhabanii akkanattiin jiraa unnu garii kaayyoota qabdu nutuu ji'a ramadaanaa keessa juuzota akka fixinee jirra isin warri ala jiran
juuza takka yoo fixan laki quraana hoggu takka khatamaa takka yoo fixan sheem ooniyuu jettee boo takka biraavoo aleekin jeen wallahi koomanti jalatti waan jenne asumaanin biraavoo aleeki jeeti foosoo kanneef miilaanillee kanneef wallahi maaliif nutuu kushinaa arabaa dhiqaa akkanatti lafaa khatamaa takka khattamne isin warri ala jirtan khatamaa takka khattamtanii jette sheem oon as wallahi aya callaa sitti ergite akkam taata إيه ما بيكمتيمي قال الله جل جلاله جتيمي ونونو قسمت جرامي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكنا جت أستاذي أكنا سيبري كتير تيسي جت الله إسي سن ديب قوتا أكم تاتا لكل أمة فتنة أمة شوفافو مقرا جرا مقري أمتك يا هوري داجي سلكي دويتي بر سغلين تكو جالو وانكي سنبودا سلكي دويتي gurbaa takka jette bara riyaala 15,000 nahatee jette xiqqoon naaf hafee ustaadii marachuudhaaf hin deema du'aayii naa godhe jette dhukkubsataa keenya cufa rabbi nu haa fayyisu fayyaa isaa rabbi nutti haa dhangalaasu tanaafin kadabare jee bara maraatummaa fi dhukkubni odoo hin dhufne du'aayii godhachuu qabnu jira allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljunuuni waljudhaami ومن سيء الأسقام ركوب برس ركوب سومي ركوب برس يجون ركوب قماته ركوب مراتم ما في ركوب مهماته يا ربي سينين تيك فما أكن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كردا ننجي حديث إمام أبو داود سندني إسا سيا رحمة الله عليه رحمة واسعة أدو هندفني أكن قدنا يا أورومو ميدا مسلمة ميدا كبيراتي متيبر نوتوما فتنة مالك سيدوفتي odoo hin beeyne nam takka sin agara maaliif masgiida keessa dhaabbattee da'awaa godhu jirtaami muhaadaraa dheexee godhu jirta laayivii haasa'uu jirtaami rabbi jettee mokkam nama rabbiiti jetteetiti si amantee si jaalatte ati maallaqa san cal nama meeqa footoo natti ergan seete ani yeroon akkana wanta na jedhu jaalowwan kiyya ka islaamaa wamaa ubarri'u nafsi lubbuu xiyya qulqulleessee annama gaariidha isin hamtuudha isinin jechuutti jiru haashaa wakallaa du'aa innu godha fitnaa dhokottee fita mul'atteerraa rabbi najaanu haa baasu rabbi najaanu haa baasu amtuu fitna taargeetii fakkaatte ammaan tana fa'a taargeetii ustaada beekamaa taanan tapha sanirraa si hambisu maaliif la'abaan teenya afaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa to oromoo muslimaatun uwwitu karaa lamaan jirti aboo oromummaa dhiisanii jiranii boo jarri boo ummati ustaadaa kun sheekootiin boo akkana godhiiti da'awaa isaatirraa hambise hawaasi isaa haa jibbu yoo ati nama dhugaa taate nama dhugaan rabbi sodaatu yoo taate yoo fitnaadhaaf labbaa hin galle hogguu dhibba takka maqaa kee namni nin balleessa yoo jee balleessuu hin danda'u ni beeta jaalawwan kiyya ka islaamaa nam tokko maqaa keessan balleessuu hin dandayu nam takka abbaa fadhe eenyuuf balleessa ni beeta atumaan maqaa kee balleessa atuma anumaan maqaa kiyya balleessa aboo warra maqaa isaanii balleessu rabbiin hin godhin eega maaliif rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma gabaabsineetuma wal hadithu fi sahih al-jami wa fi silsila hajan wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala shay'in ay yanfa'uk bi shay'in ay yanfa'uk lam yanfa'uk jeeni bar beeki tutuni addunyaan tun guutun wayii takkaani si fayyannaa yoo sinjaan si fayyaduu hin dandayanii yoo simiina sinjaani simiiduu hin dandahanii rufi'ati al-aqlaam wajaffati suuf qalamni kaafame waraqaan goggoydee jirti ati tanaafi oromoo makmaaksatti maal jette makmaaksa oromoof dhiisi harkii if dhoye if hin damdamu tanaafuu jaalawwan kiyya fitnaan duraatami fitnaa duburaati talammada tahoriiti ustaada maqaa ustaadaatiin namni qabuuchise bar namni qabuuchisan rabbi sodaadhu yaqul hunnooti tu'aayinaaf gudhiyate hoo rabbi si haa milkeessu qabboleessu eenyu maal jettesa jaamilaaf afaanuma amma dubbattu jirtuun aboo rabbi si haa milkeessu atii fi gurbaa du'aayii godhe jetteefu rabbi nu cufaatu nu haa milkeessu jaalawwan kiyya ka islaamaa
dardara islaamaatii fi shamara islaamaa cufa keessan rabbiin isin haa milkeessu, addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu. yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu, hamtuu cufaatu isinirraa haa qabu, khayrii cufaatu walitti isiniif haa qabu, sadarkaa teessan addunyaa fi akhiratti ol haa fuudhu, dalagaa gaarii isin hojjettan mara rabbiin anaa fi hojjettanii warra jeenirraa rabbi isin haa taasisu, sadaqaa xiqqoo isin kannattan Allahan jalla jalaalu harka isaa ka mirgaatiin isinirraa qeebalee akka uhud gaara uhuditti rabbiin isiniif haa guddisu. obboleeyyan kiyya islaamaa jaalalumaan isinii qabu tana walitti hima. Anaafillee du'aayi naa godha jaalawwan kiyya islaamaa, rabbiin ikhlaasa ittibaa'a sidqii fi istiqaamaa rabbiin waa kennu. Fitnaan dura dubra talammadaa maallaqa hamtuu si dura jirti gaa qarshi 100 mee ilaali gaa 200 cal maqaa ustaadaatiin sheemii boo nyaachuu qaanyii boo rabbi sodaadhaa jechaa callaa namaa nyaata. Yeroo san saaxilsi baasa gaa rabbiin ajaatee ni baasa. Ganda itti dhalatte dhiisteetiti biyya biratti boqotaa saaliha mattalta nam tokko sin beeku garuu ilmaan ganda keetii si beekan. Anaas akkasii yoon ammaa waan hin jirre godhe ilmaan ganda kiyyaa na beeka, qaaxaroo sii qaba rabbiin. Toobaa ni deebitamoo hin deebitu, hin deebi'uu maallaqa namaa hin kannu jennaan ajaatee baasee jira. Arraba namaa cufarrattuuf dhageessa. Fitnaan sadeesaa tana ji'ee haa gabaabadhu jaalawwan kiyya sa'aa isinitti dheereessuun fadhu. Ta sadaffaa maali ni beetanii? Nama jaju. Allah taanumattaan daranamtu. Nama da'awaa godhu ka da'awaa dhiisee agarta. Nama minbararra duraan ture baalageewwan barirra jira agarta. Dheengadda shamaran beeku arra shamara wajji deema teessee isaa hamatta. Gorsa yeroo nama gorsite ganda garii fi maaltu maal jiranii beektaa anaaf deemtaa siin jaa. Ati haasawa qura'aana hadiisa haasawu jirta naaf deemtaa. Wallahi ayyoo naaf deemee waan inni jiru yoon hin qabaadhe waan sayyaruma sanittiin dhiisee kana ja'a. Maaliif jennaan ni beektan obboleeyyan kiyya islaamaa waan tokko ammaan tana innaa haa jennume cubbuu sirra kaayan. Namni tokko yaa obboleetii tiyya yaa obboleessa kee cubbuu sirra kaaye. Cubbuu sana ati hin qabdu waan tana yoo sirra kaaye darajaan ta'e rabbi birattis ilma namaa birattis ol taati. Yoo waan ati qabdu namni si arrabse haa jennu. Alaanaaf ati ammaan tana nama jejuu hin qabnu, nama arrabsuu hin qabnu, garuu namni si arrabse. Aboo bar inni kun akkana, inni kun akkasi, isiin tun akkanaas hin jaan. Waan san ni qabda. Waan san yoo jijjiiruudhaaf anaaf ati yaa obboleettii tiyya, yaa obboleessa kiyya, yoo tattaaffii goone rabbi birattii fi ilma namaa biratti sadarkaan teenya ol. Warra sadarkaan isaanii ol taate irraa rabbi sinaa taasisu. Kasi arrabse. Nama jeje ammoo dhumteef jaalawwan kiyya ka islaamaa. Masgiida irraa baatee gurbaa intala namaa girgiddaa jalatti qabee dhungochu jiru yoo agarte alhamdulillahi alladhii najjaanaa mimma ibtalaahum wafaddalanaa alaa kathiirin mimman khalaqa tafdiilaa je fitnaa sana arraawulii sin xuuxuu je rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal hadiithu fi sahih jaami wa fi silsila haa jennuun gabaabsineetu alhamdulillahi alladhii najjaanaa mimma ibtalaahum faaruun ta allahaatii jalla jalaalu alladhii allahan sunu ka najaanu baase waan isaan mokkoren najaa isani mokkore ati najaa si baase ati masgida irraa baate gaa wafaddalanaa kanu caalse saniin baana alaa kathiirin mimman khalaqa tafdiilaa uumaa meeqaatam oofe uumaa meeqaatam uume isaanirra kana caalsise faaruun ta allaha saniitii yoo jette rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi fitnaan san sin xuuxoo nama koronaa qabe ati tana jette dhukkuba kaansariitu qabe tana jette harmarratti bar kaansar nama buu jiraami gobla breast cancer jedhanii nama agarte ati obboleettii yaa hakima nama gaafachuu du'aa'ii tana yoo jette breast canceriin san sin qabu anaa miti rasuula jee sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nama jajinaan jajuun duraanii amata eedii ta'amman tanaa kurbaa jalasi ati jannaan sii dhufte. Subii hin salaatuu jettee obboleessa kee amannaan arraan tana yeroodhaan kasalaata yeroodhaan hirriba karafte alaarmii ka guuttatte salaanni subii si dabaraa. Eenyu ati ka nama jejju eenyu an kaniin nama jejju kaniin nama irratti dhadheeradhu laa alhamdulillah faaruu obboleessa keessan gorsu wanni kanaa saayibii sirraan bareedu jeen. Obboleeyyanti kiyya ka islaamaa yaa jaalawwan yaa ummata nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam jaalalatee saniin wallisaa bar jaalawwan kiyya ka islaamaa.
والله الذي لا إله وما تكا سنراب ولا جلا ولا وان تكا أبنا أربس أوفي سيقولي أن أوفي لنا نجينا مسجد اللي ديوتنا كنا نجين جولنا أرب ستني نحمتني نرد إيرتن أني أوفي إسني قولي تنجرا أوفي إسني قولي تنجرا isinilleen yoonin ashmuriidhaan jecha safuu hin qabaanne yoonin dubbadhallee ooffiinaa godhaa silkiinatti dha'uun barbaachisu dukkaana takka qabdi sistar dukkaana saniin dalaga jaalawwan kiyya ka islaamaa achitti illee dhuftanii ooffiinaan jechuun ooffii isinii godhiin jiinan gorsa tana jaalalaan ta guuttamte tawaadu'aan ta guuttamte rabbiin nurraa haa qeebalu tanaan arraan tana lubbuu teessan dura xiyyaafillee yaaduu fadhe jaalawwan kiyya ka islaamaa waan sadeen tana naa guddifadha fitnaadhaaf labbaa hin galina horii namaa rabbi haa sodaannu qaama foon haraamiin guddate rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi ibidda jahannamiitu haa godhataa jee bara shaahii oowwituu namni dhuguu hin dandeenye akkamitti ibidda jahannam ifiin fadhabu aboo takka je'uu tana haa je'u namni addunyaadhaaf lubbuu isaa kanne addunyaan boolla qabrii mana tokko qofa isaaf kanniti nama lubbuu isaa rabbiif kanne ammoo allahan jalla jalaalu jannata ballinni isii samawwanii fi dachiidhaan qixxaattu san namaa kan warra lubbuu isaa rabbiif kanne rabbiin jannata furdoosa al'aalaa kanneef sanirraa isin haa taasisu nama jaju daawun nama jaju abadan waan sadeen tana yoonin dhugaa qunname rabbiirraahi yoo dogoggore hammeenya nafseetii yaatii fi sheexaanarraahi karaa bareedaa kana isin yaadachiisee ani itti hojjechuu dhaburraa allah hanin tikfama isiniif karaa jannata dildila isinii ta'ee ana ammoo ibidda jahannam keessatti waliyaadu billaa na darburraahis allah hanin tikfama anis kanin dubban isinillee warra dhaggeeffate warra dalagatu rabbi nu haa godhu nu cufaatiif rabbii yaadaa muraada keenya rabbi nu haa guutu haajaa teenya tafacaate rabbii walitti nu haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi nu haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbiin jiruu gaarii rabbiin nu haa jiraachisu fitnaa dhokottee fi fitnaa mul'atte irraa rabbiin nu haa tiksu fitnaa dubraa fitnaa horii fitnaa nama jajuu waanuma fitnaa ja'amte cufarraa rabbiin nu haa tiksu rabbii yaadaa muraada keenya nu haa guutu dhukkubsataa keenya rabbii nu haa fayyisu yoo nu keessa jiraatan rabbii isaan haa fayyisu yoo mana hakimaa jiraatan mana hakimarraa baasee rabbii nu haa gammachiisu obboleeyyan keenya mana hidhaa keessa warra jiru rabbiin mana hidhaatirraa rabbii baasee nu haa gammachiisu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ni dandahaatii halkan tanama du'aa'ii tana rabbiin nurraa qeebalee rabbiin mana hidhaatirraa isaan haa baasu liqiin irra jirtu rabbiin liqii irraa haa baasu warra itti dhiphate rabbi itti haa bal'isu ka qullaa deemu rabbi haa uffisu ka beelawe rabbi haa nyaachisu warra dheebote rabbi dheebuu haa baasu obboleeyyan keenya meeqaa darramu jira asitti warra wallootiitu jira warra bishaan dhabeetu jira warra booranaa amma dhiyoo tanaas sidaamaa jettan moo asirratti feesbuukii nama warra numaan agara jaalawwan kiyya isaan jaalawwan kiyya ummatuma nabi muhammad salawaatullaahi wasalaamu alayhi addunyaa tana keessatti warra rakkachaa jiru rabbiin isaan haa furu yaadaa muraada isaanii haa guutuu fi rabbiin bilisummaa addunyaa tiifi tajannataa sanillee rabbiin nu haa kennu gabrummaa namaatii fi gabrummaa ibidda jahannamirraa wal iyaadu billah rabbiin najaa nu haa baasu isin cufaatuu rabbiin niyyaa teessan isaatu beeka akka isin niyyattanii olitti rahiimur rahmaan isiniif tolee yaadaa muraada keessan isinii guute addunyaa fi akhirattu jiruu gaarii rabbiin isin haa jiraachisu ka fuudhuu fadhu mara halaalin rabbiin siif haa laaffisu wallaahi obboleessa kiyya jaalalaanin du'aa tana sii godha nama fuudhuu feetu yaa dardara islaamaa cufa keessan halaalin intala ati jaalattu tasi kabajju waan ati kanniteef tasii guddistu haadhaa fi abbaa kee tasii kabajju rabbi jaartii saaliha dasii jateeti rabbi si haa baasu obboleeyyan kiyya shamaraas jaarsa saaliha dasii ija keeti ka rabbi sodaatu amala gaarii ka qabu ka haadhaa fi abbaa kee akka haadhaa fi abbaa isa jaalatu rabbi siif haa baasu warra fuutanii ilmaan hin qabaanne rabbiin ilmaan saaliha isiniif haa kennu warra rabbiin ilmaan isinii kenne ammoo ilmaan keessan rabbiin isinii qacelchu jannata isin haa galchu firdoosal a'laan qubsuma keessan haa taatu ollaan rasuulaa salawaatullaahi wasalaamu alayhi qubsuma teessan haa taatu asumattiin dhaamaa dhugatti rabbii jechaan isin jaaladha allahumma salli wa sallim mubaarik alaa sayyidina muhammadin wa alaa jamiil mursaliin wa akhiru daawaanaan alhamdulillahi rabbil aalamiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته